Nizere ko mumeze neza inshuti bakunzi b'ibiganiro dukunze gushyiraho, turabasuhuje aho mugiye muherereye hose. Turi mu kwezi kwa karindwi, aho turimo twenda gushyikira ukwa gatandatu. Rero kwa munani, sori gakeye ni ukwa munani. Turifuza rero muri uku kwa munani kubo twarangira nta mukunzi wacu ufite ikibazo cy'uburwayi. Ubu tugiye kuvuga ibyo twagiye tuvuga ndetse n'ubu ngubu tugiye kuvuga. Nitwa Jacques, nk'uko bisanganywe, ni umuntu musanganywe muhorana mujyana mu biganiro iby'Imana, iby'ubuvuzi, ibintu nk'ibyo bigiye bifasha abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ese uyu munsi twiteguye kuvuga niki tugiye kuganiraho? Ndagira ngo utere agatebe, ariko by the way banza ukande subscribe, ukore like, shyireho comment, maze dukomeze kubana, maze twikize abantu bitwa abarozi tudakunda, abarozi tutajya twishimira haba na buke. Niyo mpamvu nababwiye yuko nzamena umuceri. Mu kumena umuceri ni ukubabwira bimwe mu byo abarozi bakunze gukoresha. Nzabivuga, ntabwo nzigera ndorera kubivuga, kugira ngo byibuze nabo bagerageze batuze. Rero uyu munsi tugiye kuvuga kuri gangabukari. Ni ikimera gikunze kumera ahantu hirya no hino. Gangabukari iyo uyumvise, abantu benshi bashobora kuba batayizi. Niyo mpamvu tugiye kuyishaka kugira ngo tuyishyire muri screen, abantu babe bari kuyireba. Gangabukari ni iki? Gangabukari ni ikimera cyagera hejuru kikaba gifite amahwa maremare. Hari abantu benshi rero babona ibimera by'amahwa, bakabibona nk'ibishobora kubagirira nabi. Nyamara Satani ntiyigeze agira umwanya wo kurema. Haremye Imana y'urukundo. Byose ibi bimera byose irabirema, ibishyira ahagaragara kugira ngo bijye bidufasha mu gihe runaka tuzajya tubikenera. Tuguhaye ikaze rero wowe udukurikiranye. Niba utari wakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bigiye bikurikirana cyangwa se ibyashize. Iyi channel niyo uzasangaho imiti yizewe 100%. Ntabwo uzasangaho scam y'imiti, ahubwo uzayisangaho imiti yizewe 100%. Niyo mpamvu uyu munsi nashimye ko nabibira ibanga kuri iki kimera cyitwa gangabukari. Nitwa Jacques Musabyimana, niwe mugiye kubana muri ibi biganiro tugiye kwigana. Iki kimera rero wambaza uti ese ni izihe ndwara gishobora gukoraho? Indwara ya mbere kibasha gukoraho ni malariya. Ese wari uzi yuko warwaye malariya ushobora kwifashisha gangabukari kandi ukaba wakira? Iyi ni kwaritemu nziza cyane kandi y'umwimerere. Kabiri, ushobora kuba urwaye ya ndwara abantu bakunze kwita umurusohoka, ubwo tuyita ngo iki ni hemorrhoide. Iyi gangabukari ishobora kugufasha. Gangabukari ishobora kugufasha ku ndwara z'uruhu zose. Urambaza turabikoresha gute? Byose ndabibabwira. Gangabukari ishobora kugufasha ku ndwara y'imitezi, ya yindi yananiranye. Gangabukari iragufasha. Gangabukari kandi ibasha kugufasha ku gicuri. Gangabukari ibasha kugufasha ku kijyanye n'ibibyimba byo muri nyababyeyi. Ese wari uzi yuko gangabukari yagufasha kuri izi ndwara zose? Niba urwaye indwara imwe muri izi, niba ufite mugenzi wawe uyirwaye, inshuti, umuvandimwe, ukaba umaze kureba iki kiganiro, gifata ukimusheyaringe nawe yirebere. Njya mbabazwa nuko hari abantu, burya abarozi babo kwinshi, hari abantu banga gutanga video kugira ngo runaka ataza kuyireba maze akaba yayikuraho umuti. Ariko se uranga kuyitanga kubera iki? Aho ngaho niho bigera nawe nkakwita umurozi.
niba ubasha kugirana ikibazo n'umuntu ukaba utamubwira, niba ubasha kuba ubona umuntu amerewe nabi ukaba utamwegera, ahubwo ukamwima ibi ngibi uba uri kubona, aho ngaho nawe nagushyira muri cya gice cy'abarozi. Abarozi bo rero ndaje mvuga ibyabo, kuko abarozi akenshi bavamo usanga ni n'abagome. Ntaho umurozi ataniye n'umugome, umurozi ni umugome kandi ni umwicanyi. Aba rero nzabashomba kugeza ku munota wa nyuma, kubera yuko ntabwo simpamya yuko bo hari icyo kunkoraho bafite. Nzavuga ibyabo rero, kuko imico yabo ntabwo nyikunda, nzayivuga kugera ku munota wa nyuma. Reka twigarukire twivugire kuri Gangabukari. Gangabukari rero ubwo tugiye kuvuga uko ushobora kuyikoresha. Murambaza muti wayikoresha gute Gangabukari? Gusa reka tubanze tunyarukire muri Nana Nutrition and Market, aho badufitiye ibikoresho bigiye bitandukanye, kandi bashobora kuba batanga n'akazi. Ahangaha ubagannye bashobora kuguha akazi, ariko bafite ibikoresho bya elegitoronike, ushobora kubagana ukabagurira. Bafite biyodisike ushobora gukoresha ikagabanya ingaruka ugenda uhura nazo kuri ibi bikoresho bya elegitoronike, byaba ari igikoresho kigutera ingaruka z'ubwonko, abana kumwe bakurikirana televiziyo, amatelefone, ugasanga byamutwaye ubwenge, ushobora kuba ufite iyi biyodisike ukayishyiraho, maze iki kibazo cyawe kigakemuka. Reka twigarukire rero ubwo ubutumwa bwabo. Ukeneye ibindi bisobanuro yahamagara kuri 0725875552, maze bakaguha ubusobanuro buhagije. Gangabukari. Indwara ya malariya, mu gihe wafashwe na malariya idafite uburyo ki, hari abantu by the way baba bari ahantu ku buryo kugera kwa muganga bibagoye, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Iki gihe rero, kuko twebwe ntabwo tukubuza kujya kwa muganga, ariko byibura ushobora gushaka bimwe mu byo wakwifashisha nk'ibanze. Togosa umukamato w'imizi muri litiro y'amazi, ukanywa ikirahure kimwe. Ibi ubikora inshuro 3 ku munsi kugera ku minsi 5, iyi malariya iraba yamaze kugenda. Umuro usohoka cyangwa se imoroyide. Imoroyide urambaza turabigenza gute? Iyi nayo ushobora gushaka Gangabukari umukamato, uvange n'ifu yayo n'amavuta ya olive oil, ukajya uyasiga aharwaye. Ibi ngibi biragukiza, biratuma munyihanganire. Umuro usohoka uvanga umukamato w'imizi ya Gangabukari n'umukamato w'uruheza, ubitogosa muri litiro y'amazi, ukanywa ikirahure kimwe 3 ku munsi, iminsi 12. Kuri iki kibazo cya hemoroyide kiraba cyamaze kugenda gikemuka neza cyane. Noneho ahubwo ku ndwara z'uruhu niho ufata umukamato wa Gangabukari, ukavanga n'ifu yayo n'amavuta ya olive oil, ukajya uyasiga aharwaye. Ibi ngibi bigukiza indwara izo arizo zose waba ufite ku bijyanye n'uruhu, rukongera rukamera neza. Ese wari uzi yuko Gangabukari ishobora kuvura imitezi yayindi yananiranye? Ndahari kugira ngo ngende ngusobanurire buri kimwe cyose, maze niba ufite icyo kibazo ubashe kuba wakongera kumererwa neza. Fata umukamato w'amababi y'umunyuragisaka cyangwa se umuhe, narawuberetse, n'andi ya Gangabukari uyateke muri litiro y'amazi ubinywe.
ukayanywa. Ibi bintu bibasha kuvura umutezi. Bishatse kuvuga iki? Niba ntababwiye ngo ni ukubinywa, simba nkubwiye yuko ari rimwe. Bikore none, ejo bisubiremo, ejo bisubiremo, kugeza ukize. Uyu mutezi wananiranye urakira. Igicuri, abantu benshi ntabwo bazi yuko gangabukari ishobora kuvura igicuri, nyamara ibi ni bimwe mu bintu bishobora kukuvura igicuri. Bigenda bite rero? Fata umukamato wa gangabukari n'uwundi w'umunyuragisaka. Umunyuragisaka ni igiti cyiza cyane gishobora kukuvura indwara nyinshi cyane, twagiye tubibona. Ubiteke muri litiro y'amazi umwe buri munsi. Ibi ngibi birakuvura igicuri niba ufite igicuri. Ntimuzi ko igicuri se kugira ngo kivurwe ari ikibazo, ariko noneho dore tubonye umuti. Indwara ya nyuma turi buvugeho kandi ni ibibyimba byo muri nyababyeyi. Uteka umukamato w'amababi ya gangabukari n'uw'uruheza muri litiro y'amazi, ukanywa ikirahure kimwe ku munsi, iminsi 41. Ni ibibyimba byo muri nyababyeyi byo urabikora iminsi 42. Umukamato w'amababi y'umubirizi n'uwa gangabukari ubisekure, ubitogose muri litiro y'amazi, wicaremwo ujye uranywa ikirahure kimwe ku munsi iminsi 12. Ndabakunda cyane, mwarahezagiwe, mwagiriwe umugisha wo gukurikirana Channel Musabyimana Jacques, wo kumumenya. Ngaho shyiramo comment, ngaho subscribinga cyangwa se kande kuri